салом алейкум ҳамдиёрони азиз, аъзои гурӯҳи ангур ва боғ. имрӯз 30 августи соли 2024 қарор дорем дар шаҳри Қайроқум, дар маҳаллаи Коктулук, дар хоҷагӣ деҳқонӣ бародарамон Ғафурҷон Абдуғафурҷон, салом алейкум, хуш омадед ба гурӯҳи ангури ва боғи мо. ҳозир ман ва аҳли гурӯҳ нишон медиҳам дар бораи меҳнатҳои шумо дар бораи нашрунамоӣ ва истеҳсоли шоҳалаф. ҳамдиёрони азиз, мебинед анамиҷода шоҳалаф, ҳозир Абдуғафур дар бораи шоҳалаф мегӯяд. Шоҳалафа Абдуғафур кай гирифтааст, чанд дона гирифтааст, чанд дарав кардааст ва чӣ фоида ба гов овардааст. Гов ҳамина нағз мехӯрад ё не? Абдуғафурҷон, шумо гӯед ки ҳамина кай шинондед ин шоҳалафҳоро, чанд дона шинондед, чанд дарав кардед, чӣ фоида овард ба говҳои шумо ва шумо пушаймон нестед, ҳамина натиҷаашро мегуфтед. این شاخالف قریب 3 ماه شده خریدگی ما و 500 بیخ خریدگی بودیم 20 سامانی بیخشه 20 сомонӣ 500 та харидед. 500 تا خریدیم дар дери стаканчик якта майда чам хела? ҳам хеле майда чам 10-15 сантиметр. همین خریده شنونده размера 60 به 60 60 به 60 شنونده یا با درف کردیم 1 تن زیاد شد 1 تن زیاد دادم. 1 تن زیاد شد خدا وای شدیم زنترسون شده یک آبش مول کردگی بودیم که من ها 41 روز شد باز من قریب 2 متر شد 2 متر شد قریب 2 متر 40 روز شد این 35 روز درف کنیم میشد است لیکن ما اما دیگه کارا که آوارا شده درف نتونستیم حاضر من این یک بیخش اما وقتا 13 تا بود حاضر قریب که 20 شده як бехаш 13 та кай буд? اما якم дарав ба 13 та шуд. 13 تا شد حاضر این کن دویم درف و این خدا خواهد گیده 20 زیاد شده یعنی که شما گفتنه که یکم درآمد یک دونه بود بخش 13 تا شد خودش بول انش زده زیاد شد حاضر 20 تا شد یک تاش حساب کنید کنی همین حساب کنید یک تاش کنی یک تاش شنوندگیتون کدام بود من یک تا من خیلی بخش شنوندگی بودیم ده ها حاضر من یک گله شده برافت یک حساب کنید مایداش کیدی من مایداش قطعی حساب کنید 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 13 14 15 اینا 16 تا شده است 16 بیخ من یک کم هستیم پیر پاپافشی دور نشانه بقواتاش هم های که زور ساز دیدگیش شما این علف یک تونه داد گفتید اکنون حاضر چند تونه میتیاد فکر شما این خدا 500 دونش نمیدونم این میدادنش زاکو این یک هکتارش 700 تن میتیاد گفتی بودم من به حاضر به و ها گارانتی 500 تن رو گفتم لیکن اگر نگاه بینش نقض باشد و آبش زور باشد زمین نقض باشد وای تا 700 تن میتیاد گفته وای کدام غذا اونا کیش گویده شما کی بدودید من کدام مول بدودید من مای عبدالرحیم جمعه خدا ما گو ما و شیر میتیادش همین 3 تاش وای کردیم 3 گوبا اسپتانی کردیم که کن 1 تن 70 کیلوه 1 تن 70 کیلو 3 تا گوبه تقسیم کرده هر روز دادیم بعد از 3 روز اوجه شیر دیگه خیلی شد چخیل شد قایماق زیاد شد 1.5 لیتر شیر زیاد شد یعنی هر یک تا گوب 1.5 لیتر شیر زیاد شده 3 روز اوجه من گفتم значит результат های هست قایماقشم با مزه شد با غال شد قایماقشم زور شد قایماقشم زور که ورسو میگه سلیفکی که سلیفکی با همه خیلی با مزه زور شد که حاضر به من اکون دویم درف خدا خواهد یک دوباره کرده درف کرده اینه یک بر میکشیم دلنتریس این دفعه یک خوش میکنیم خوش کنیم خانه مثال 1 تنش چند که وای میشه خوشک است سونی یک سیلاس کرده میبینیم اینه من ترکا اینه مرغ میداد است که پرس کرده مکرانچه کرده ارد کرده میتیاد یه مرتور میکنه ما من اینجا نه تاجیکستان گوبتی من گوب результатش دیدیم اینا ما نو آوردیم ترکیه که جان خدا خواهد ما نویگری بسیار کردیم در تاجیکستان ما البته کشاورزی ساحه‌اش رو پیش میبریم البته بودازگری شما اکنون گوید که این گو چه خیلی میخورد این رو گو جدا زور میخورد این لیبای همه سیلا زور میخورد است سیلاس هم زور خورد من بیده میتیم مثال مونده بیده میتیم من 20 سیلاس کردم میتیم این زور میخورد است
зур меход дар сони 70 келиши бале вай шудагин не ай ин хада вай не 70 келиши хушкада ham додим мо дил интерес чихел меход дар хушкаша хушкаша даже мо майда кардагим мо не вай кардагим мо не ҳам то хушкаша 70 кело як чет буд баркишта мондагӣ будим идета баъд аз 15 рӯз ҳам то партоим якта намонд значит ина хушкаша ham мехӯрад гов вай ранги қамиш ғавс мешавад вай бинед сахт намешавад ме не ин агар бурда бени дурнаш айку дурнаш мулоим ина мулоим сафед мулоим ина ин сахт не ин одамо дида ина вай мегӯяду не ин сахт не ин як хел одамо мегӯян ки ин ғумай ҳама замина расво мекунад не ҳа ин мондок тӯри мана мондоку мана ҷиваривая мондок ғумои мондок лекин як чиз ин не ин дига чиз монанд ҷугори ба монанд ки ване акун ҳама чия гуфтед шумо ба гумонам ина чӣ қадар овтед ҳам тез медаравед ҳамин қадар чӣ қадар вай замин бақувват бошад ҳамин хел зӯр будааст мо ҳар як бор додосим 60 ба 60 када мондагӣ мо ҳали вай кадагимо не дуюмаш дарафт кунем ана результат точно вай мешавад дуюм дарафт имсол шумо 500 гирифтед дига харидан ва муҳтоҷ не имсол аз худатон мебурад худо мо мебурад худо имсол ина канда абихаш решаша тоқа када ҷудо када тунук мекунед ми тоқа када ҳамин худо хада ин якта замини калон ба сар мекунем ки штоб зиёд мекунем мақсад ина зиёд кардан ин нағз будааст ми ё беда не ин бақувват ин бақувват беда бақувват ҳам ғизонокиш бақувват ҳар тарафа ҳам алафаш зиёд медиҳад мана 35 рӯз мана ина бен амал баланд 35 рӯз ба шумо баланд ин тона чӣ қадар метр чанд тон метр мисол 1 гектар беда чанд тон метр ин чанд тон метр бале ин анча зиёд бале ҳамдиёрон азиз ман ҳама чиз саволо ба гумонам додам шоҳалаф ин кас 20 сумӣ харидагӣ будам дастаканчик буд манам харидагӣ будам як 50 дона ман барои ки аки мунавварҳои кардагӣ буд ман ина харидам аз ваё аки имсол худам медиёрам худо хоҳад барои ки ман туркия мерам рӯзи 6 октябр ҷояшо ёфта ҳамхел навор карда шуморо нишон медиҳам ва ҳамдиёрон азиз акун як тамошо кунед худатон бинед чӣ қадар ака абдуғафорҷон қафои ман биёд як савол пайдо мешавад ина бинед чӣ қадар ин найшакар борин баланд шуда рафтааст ин 2 метрам баланд шуда рафтааст ку акаҷон баланд ман 1.70 ман пешаш будам 1.70 шумо аман баланд шумо баланд ман 40 рӯза чихел ҳамин чанд қадар шинонда будед як 500 бахе чанд сотиқ ба ҳамин сотиқчи аниқи 60 ба 60 кадагӣ ман размераше 60 ба 60 чӣ қадар расидагӣ бошад ҳамин мо кӯчат кадагӣ ман ҳамин территория тайёр кадагӣ будим 60 ба 60 кадар вай кадем акун точно вай ина досқати медаравед ё техника ҳам медаравед бошад дарафт кадам ба техника дароритан культиватсияни пахтайку 60 ку размер аст инам 60 кадагӣ мо специально вай дору медодагӣ бошем удаврение культиватсия кити мешавад размераш 60 кадагӣ яъне тракторам мегирад ина механизирование дарав када мегирад дарав мекунад удаврение шумо агар аин 10 гектар кунед ку тамоми говатон хӯрок метиҳед хӯроки тобистона метиҳед хӯроки сабз хӯроки хушк када зимистона метиҳед шумо силос мекунед бо ба мардумам мефурӯшед пресс када ҳамдиёри азиз ман ҳамин беҳтаринашро ман нишон додам як дарунаш дуред ман ҳамин шоҳ алафро ҳама мепурсад шоҳ алафаш чӣ шоҳ алаф мана шоҳ алафаш анамин ана бинед ин ғумайне ин ҷугори барин бинед анамина шумо абехаш даравида абдуғафорҷон тахмин агар мо ина баланди бад кадед 20 рӯз 25 рӯз бад дарава кунанд як бор мешавад яъне ки 6 дарав медода бошад медодад ина агар удаврени тид агар апай обаш шаид агар мешавад 6 дарав метиҳад 100% метиҳад удаврени додам дар кор ин замину замону алаф мегирад куҷура мегирад мешавад ҳамдиёрон азиз ман дигар боз чӣ гӯям мегӯянд сухан аз заҳони луқмон ширин аст абдуғафор омада ёфта ҳамин шоҳалаф 500 дона аз ҳамон фирмаи мо гирифтагӣ буд ман худам 50 дона шинодам ин абдуғафор ки обалағат кардасту ин соҳибашро ёфтааст ман хони додарам ба шинодам бесоҳибӣ кард анча зур шуд ваям ҳам хел якташ 20 доду ин бисёр зури бад шудааст ин зич шинондагӣ зур шудааст
абдуғафор ҷон, шумораам бо ман ҳа як шуморед, амина як шуморед кани, ҳа чанд дона шудаги ҳамин шуморед? Як дона шинондагишона ҳозир ҳисоб мекунам кани чанд дона шудаги, ана 3 моҳда чанд дона шудаги, 3 моҳ пеш шинондагӣ. 21 та шудагими. Анака ҳамҷорон азиз, шумо 1000 та харед. Ба ҳисоби меона 21 та не 15 та зиёд шавад. Агар 15000 дона зиёд мешавад. 15000 ин барои 1 гектар замин аст. 1 гектар ин хе ғавс аввал намебурад. 1 гектар 70 ба 50 мешунонед. Дар як сол анам хеле пур шуда меравад. Як сол пас шумо 500 тонна алаф мегиред, дуруст? ҳамҷорон азиз, марҳамат муроҷиат кунед. Мо албатта шоҳалафро аз шумо аз Туркия мебиёрем ва ба шумо дастрас мекунем. Анаку ғумайро нишон диҳед. Анами ғумай. Мо мегӯям ки ғумай ин. Ана ин ғумай, анамай баргашта гиред. Анак бинед. Мана ғумая бинед, борикак, шоҳалаф, пам. Дуруст? Баъд мулоимишо гӯед. Кадомаш мулоим? Ман ин мулоим да. Ин ғавс. Ин ғавс. Ин сахта? Ана дидед фарқати ина. Ҳо мегӯянд ин ғумай ку. Мана ғумая пешаш ма нишон додем. Ана ғумай. Барои ки дигаро нагӯянд ин ғумай. Ин ғумай нукашан хеле гул мекунад. Ин гул намекунад, ин тухм надорад. Ана ҳамҷорон азиз, дар паноҳи худо бошед. Дархост кунед, мо барои шумо шоҳалаф биёрем аз Турсия. Нархашро моҳи ноябр гап мезанем. ҳозирашда як стаканчикаш 20 сомон буд. Як стаканчик решечеш. Ранги павлония. Инам ранги павлония зиёд мешавад. Одамое ки бисёр мегирад, 1000, 2000, 3000 мегирад, албатта мо ягон нарх мекунем, арзонтар мекунем. Дар паноҳи худо бошед.